Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Oh, sehat bareng Yai, sehat. Assalamualaikum. Sehat ya ini barangnya makin. Lawas Yai orang merem-merem kita Yai. Apa kabar Yai? Alhamdulillah barang Yai mah. Bareng merem aku celuk kok. Oh iya. Oh, Yai mau akeh ini tas mau ada tamu merokok. Gara-gara dipecat pegawai nih Yai. Rokok dipecat Yai. Iya, lockdown gini ya gara-gara ya. Iya, aduh. Rokok kini. Jaluk ya Yai. Jangan ngamun mangumay ku merene. Engko mau rokok. Ya. Suku malah kepici saya Yai. Masyarakat amat jing namun. Gua Yai doang anak ya. Ya wis nang be. Ngerokok dikit. Join be kopi karya ini. Yai. Aduh nun kin Yai ngerepoti merene kita kita. Yai gebengnya nama gaul. Ya. Kopi ya. Iya Yai, barang mah tujuan kita merene ki Yai. Ap jaluk kuna wadon. Oh, pengguna wadon. Iya. Gampang syarat guna wadon majing. Naipe kon kayak suki gawat telu Nah, sekaligus kalau Yai Yai. senang bae. Anu lah kan jika Yai ini kiki. Ana sama Yai, Oh. kita wis ngegawa Yai. Dipeklakan saya Iya kita. kin. Masa ampope dipit Yai. Alah ya kabeh gampang dikit lah. Rezeki Yai. Ya, diterima Yai. Rupanya mereka tebal lagi nih. Doanya kenceng gini Yai ini. Oh ya. Oh ya tak doain dikit. Ya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manuk boyo lah kabuntu teh wadon saiki ora enak entu teh. Cuh. Dinum ke. Dinum kene Yai. Dinum. Bismillah. Bismillah dikit. Pirang balen Yai. Belum balen. Ya. Nah. Jangan manis-manis ya kena Nah, bangun soan. Yai. Pokoknya mau isuk. Iya. Sirak ya. Iya, Ya wadon sing ayu. Iya Yai. Pitu gegayoran Iya. wadone. Dingin-dingin gratis Yai. Atuh gegrati lah wong lanang marane ya. Sepi Yai di dalane. Bisa gegrati biar nih wong lanang. Ya wis Iya. sedingnya ada sesuatu kan enak nang tamu maning ya. Oh.